Kuthiwa yekela ukuzenza umuntu okuyena wenza izinto okokuqala kumaskandi. Kukhuzwa-ke amanga kukhuzana. Sanibonani kuphi nakuphi khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena-ke mathinto acebisa intombi zomqomela amahlakha abanye zibaqomela imali etsiwazi sangamasayensi ikhomfile ngefice soshena njena nathi mntana umuntu onqomela nonkomo bayakutshela banolwazi ngabe usuku lakho lokuqala la mntana sekhaya ngicela ukuthi upress subscribe siphinde singakhohlwa ukukutshela ukuthi sijabule kakhulu ukuthi-ke usungaphakathi ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment kanti-ke uma usubscribe ayikho imali yakho ehamba kodwa-ke so senze ukuthi kube wena wokuqala uthola notification uma-ke sekufakela evideo phambili engane zakwethu ukukhuzwa amanga laphana-ke kukhuzani kuthiwa yekela ukuhamba usitshela ukuthi wena owokuqala kumaskanda wenze izinto ngoba-ke laphana indaba kaBlueTick uyena-ke uba uwash elimhlophe naye-ke ayengeyena owokuqala kodwa-ke uyena owathola ithick ngaphambili kwakhe ukhuzani ndlamlenze laphana-ke uzokhumbula ukuthi ukhuzani uke wadlulisa ukuthi hayibo sibonge njalo ukuthi 1.9 million kanti futhi mina owokuqala othole iBlueTick laphana-ke eceleni kwegama uma-ke uFacebook usunebanga elide lama-followers ukufakela uBlueTick okuchaza ukuthi i-account yakho se-approviwe ukuthi unabalandeli abaningi kodwa-ke ubaba washe elimhlophe naye-ke sowuthola uBlueTick laphana-ke eceleni kwegama lakhe abalandeli bakhuza ibhadi abanye-ke bambongela kakhulu kwathiwa hayibo inhle ikusasasa lakho mfowakhuba siyakubona ukuyimisela indlela oyimisele ngayo keep it up kodwa-ke abanye bakhuze iphutha kwathiwa hayi mfowakhuba engathi usuyahabalaza manje umuntu oqala wathola uBlueTick ubaba washe elimhlophe awukwazi-ke ukuthi ungokuqala wathola uBlueTick uzokhumbula-ke ukuthi indaba kaBlueTick kwayindaba enkulu